Berjuah-juah man bandu kam kerina ngawan perpulungan sini kelengi Tuhan. Maria hukurta tetap dengan kita setia ngikuti pekan penata layanan sekubaswari si pelima kenenda. Mari dagi raduras kita kerina menaken kebaktin ka enda. Kebaktin pekan penata layanan wari si pelima ken enda. Ibenaken ibas gelar di bata bapa sinepadoni enda. Ibas gelar Yesus Kristus singgo nelamatkan manusia. Ras ibas gelar kesah si badia sinemani ras engkawali manusia. Perkua ate ibas di bata bapa. Ibas anakna Yesus Kristus nari. Ras ibas gelar kesah si badia. Amin. Kalak pentar tetap bayak dengan geluh ibas kemewahan. Tapi kalak bodoh ikeri kena duit simbaru i alo kena. Mari si puji Tuhan ras kita rende ibas kitab Dendenta nomor 250 ayat si pemenara si peduakan. Mari ras-ras kita ngoge pustaka si badia bagin si pemena si ibuat ibas kitab Rut bindu 2 ayat 1 sekubas ayat 3. Kitab Rut bindu 2 ayat 1 sekubas ayat 3. Lit sekala kade-kade Naomi si Boas gelarna. Ia senina Elimelek nube. Ia kalak bayak jana mehangke kalak krina man bana. Ibasa dawari nina Rut man bibina Naomi. O bibi lawaslah aku kulebe kujuma mumahi ruhi gandum si tading ibahan kalak sirani. Uga pape lit ngekari aku jumpa kalak singgit ngaloken aku erdahin ras ia. Bage-bage anakku nina Naomi. Maka berkat Rut kujuma ikut-ikutna kalak sirani. Ipu mahina ruhi gandum si tading ibahan kalak rani. Alu la isangka-sangka rembang kepe ia erdahin ibas juma Boas. Ketuaan kalak si megiken kata di bata dengan si make kenca ibas kegelungan nasi tep-tep wari. Haleluya.
ras kita arsada ibas pertoton guna denggahkan kata di bata ras kita pertoton. Manbandu o Tuhan iandeskan kami kegeluhan kami. Te kami Tuhan ibas Yesus Kristus kekelengan sirena idur kamnari serta ialokan kami. Dengan te kami ibas pengajari kesandu si badia. Kemahandu ipengasup guna nurikan kerna katandu. Dengan kerina perpulungan dupe. Tetap ngasup ngantu sisa dengan geluh ibas katandu. Endama Tuhan pertoton kami ras pengendesan kami. Alemi dukal kami o Bapa. Gelah na ibas pemasu-masundu. Tetap kami ngaloken perkuah atendu. Amin. Senina ras turang si ikalangi Tuhan. Mari ras kita ngoge kitab Sada Timotius bindu 6 ayat 6 sekubas ayat 10. Sada Timotius bindu 6 ayat 6 sekubas ayat 10 iogekan kami nina bagenda. Tuhu agama erbahan sa kalak bayak. Adi puas ia kapna erkitekan kai silit ibas ia. Litkin entah kai gia si baba kudoni enda. Lang. Banci entah kai gia si baba darat idoni enda nari. Lang. Maka cukup min siakap adilit na kanta ras uista. Kala sir Surabaya ndabuh me kubas percubaan. Janah bene me ibahan erbage sura-sura si bodoh dengan jahat. Sirbahan cakala gedap dengan kerna. Sangat merangap nandangi duit mesumbul kerina kejahatan. Nggolit piga-piga kalak si merangap nandangi duit. Lanai tetap ibas kini teken. Janah gulut ukurna ibahan erbage-bage kecedan ate. Sejendama pengogenta. Senina rasturang sini kelengi Tuhan. Kebaya kenta mekapken geluh ibas kata di bata. Sebab kata di bata ngajari kita geluh kecukupan. Geluh ngatakan bujur man di bata. Sebab kalak baya mekapken kalak si ngasuk ngatakan bujur dengan cukup akapna kai silit ibas ia. Sebab ading rana kita kerna kebayakan labo pernah erpuas-puas dengan labo erbias-bias. Sebab sinenpe mungkin nai susah sura-surana gelah lit rumah, lit tabungan seti, lit motor umpamana. Tapi kencalit eka kerina lit kamin sireban atitaka. Jadi ngata kenca maka labo pernah manusia geluh ar kecukupan. Lama disi ukuri pe erpalaskan kitab Timotius enda bagi pe tema mencukupkan keperluan geluh. Kaikin keperluan geluh ta. Sebab nakan pe terjang besur nganca terisi kumbuyak ta. Inemen pe bageng labo tergegehi ading ko besur ngading. Tapi kebayakan mekatap lar besur-besur. Lar bias-bias, la sempat terken, entah enggope terken, lalap dengangai kurang. Langa diukuri, kujakin kak mdukrina karye, tadi ngken ngekrina. Tapi, kalak si ragama, banci tangkas iidahna, kebayakan na mekapken, cukupken, kai silit ibas iya. Adindai katakan, adilit nakan ras uis gobias. Tapi untuk situasi si genduari lah terjenjengan. Sebab adi iberikan Tuhan ka pemerai anak ku tengah-tengah jabu manukurunkan ka ngebiayana. Keperluan geluhna lah terjemban ras uis ngenca. Labo di gorgonce bojore bagi. Adi go besur ngadi bagi lah. Lika keperluan kegeluhan ta si deban.
perlu kita ingat tadi, perlu kita dahi teman, perlu kita nampati guna numpak-numpak dahin gereja, nampati kade-kade, kelengi. Jadi si penting ibas sienda, asa silit ibas kita min cukup siaka. Ula si murahi si kerajaan kala. Ula kari jore kala, igwa maka jore hateta, lati siya ka ngkuria. Iya go tunduh kita lah tunduh-tunduh ngkuria dekam. Kita ngekari lunga sakit. Ulamin sempat kita gabung kubas berbagai-bagai percobaan, erkiti-kitikan buina sura-suranta, si banci mabay kita karena. Sebab adilang ngalik sen, ia bujur dengan ceng sen, goboy sa atek, lagu langkah sila payo, isalah pergunakan penggunaan pemerintah bata, si ipercaya kenandai manpanta. Amin na pilih kanga si idadakam, arkiteken kemusilan na arban kejahatan. Tapi li kanga arkiteken kebayakan na perban kejahatan. Uka makabaya peya, engkai makamora hatena. Enda arkiteken kerangapan nangdangi duit, mempeturah berbagai-bagai kejahatan. Adi sinen genduari berita-berita ibas televisi. Situhuna sekalia bayak namurana. Si ibuat nepe, sitik kelngenca, tapi air bahan ca ia bengket kututupan. Engkai maka banci kak bagai. Lanai kalak biar erban kejahatan, erkiteket enterem teman-teman na si banci dalan kensa. Tapi ingatlah, adilah bebujur si ban perulihan na, kai silit ibas kita, mempeturah berbagai-bagai kebiaran. Bagi perbeben. Sebab idah kami sekala orang tuanta go metua. Sugun harus suranakna, kay kam perlu nak ku gelah ku sampati. Asal kata kena nakna beri kena. Maka nanong kung sekala anakna, engkay maka nasal pindo wapa beri dunin. Nai nak aku laku tengah ngadi erdahin gunadat kensen ni. Gundari go metua aku nina, lanai kutah ku jape ban senei dani. Lanai kutah ku jape pakai ni. Lanai menghargai dasada pe man bangku nina. Maka na ibas pak sana pe kepeken si jadi perayakan na kebanggan na selama indah banci lanai mengharga man bana. Maka tentu kuga kita banci mencukupkan keperluan geluh ta. Gelahna erpalaskan kata dibata, elah si pakaikan. Sinendai bagi turi-turin Rut ras Naomi. Rut pe si idah kuga perjuangan na nampati di sinetuana Naomi. Adi sini saja ialah ardahin, tentu lah tercukupkan keperluan geluh. Makana ia pe beradaptasi dengan situasi baru. Sebab imoak tentu ngolit dahinna tetap si banci ia ndak konsen guna cukupkan keperluan. Tapi kenca ia berkat ras bidina ku Bethlehem. Ia beradaptasi dengan situasi baru. Erdahin ia mumahi ruhi gandum si tading-tading ijuma kala. Rembang ijuma si Boas. Ikatakan pe maka Boas enda kalak bayak dengan mahangke krina kalak manbana engkai. Sebab Boas enda patuh kendalankan aturan undang-undang agama. Keleng kalatena kalak musil. Bue isampatina kalak musil. Mahamat iaman kalak musil. La ipakitik na kalak musil. Isampatina dengan ikelengina. Maka si idah pe Rut enda tetap beradaptasi dengan situasi baru. Tetap ia tutus dahi-dahinna. Asa silit eka ikri kena. Dakam engkai maka mon latih siaka. Si gegehi asala kita ngasup ngalo kenca ndat kenca asai si pekrie maka mau ngalah. Lama ada asa sidat asai si kri kenlah kap latih. Enda mon mawon si baboy gegeh ta. Labu min kita ngasup si palapalai makana ya go silaman buatan pe si buat, silaman panganan pe si pan. Si terjadi. Apalagi iba situasi pandemi COVID enda.
Tutu ekonomi dunia goncang. Indonesia pe bagi, ku tengah-tengah jabunta pe bagi, ku tengah-tengah gereja pe bagi, kai lagi si banci si ban. Mon dah kamli ka ngasing rana ngan calang, kai kape labo banna, ngerana belum. Tapi iba situasi ekonomi si genduari, isekin kap dula kena, kerina kenaina. Tapi adinanggo ka kita bagenda keadaan ekonomi ta beradaptasi dengan situasi baru. Diakonia gereja pe beradaptasi dengan situasi baru. Pelayanan-pelayanan tapi beradaptasi dengan situasi baru. Kebaktin tapi beradaptasi dengan situasi baru. Sebab na adi ngasuk kita beradaptasi, ijema maka kita ngidah, ya siti pe di pasu-pasu Tuhan bias. Melala pe di la pasu-pasu Tuhan, asa pe la bias. Bicara sinin pe kalak bayak, mo sedap kalakap luari, senang kalakap luningan. Iya lah ngatah dukrina ini. Makanya kalak susah pe, bicara katakan susah kalau kami mena, entah nadangi mati nge kami ini, ngamukang ya mis. Sebab lang kai, likan ngadai basusah pe ya, mungkin bagikin teguna gundari, atina nikmatina, lalatihina ukurna. Makanya manbanta krina, ngawan ni perpulungan, sini kelengi Tuhan, pentarlah kita. Ula kita boros. Sebab lengasit dah kaya si terjadi ibas masa pandemi dah rasendigan maka berakhir dah. Sili si pakaikan anu mahuli. Kita kape beradaptasi dengan kegeluhan ekonomi ta. Bagai kebiasaan-kebiasaan ta si selamenda boros ya gobanci uraki. Adina selamenda asape labias gundari pebias-bias. Sebab kita ngenda arbanca kita senang, kita ngenda arbahanca kita susah. Tapi kata di Batam persingeti kita, kebaya kenta, mekapkan, geluh ibas terkecukupan, ngit ngatakan bujur, dengan si pakaikan silit alupayo, si peusur-usur dahin si banci si daikan. Ular usur ingat masa normal merenda, saat gundari situasina new normal. Merenda ninta jeruso, lanai bo ingat, lanai bo terpekena si bolewat. Makana iba situasi si genduarienda, kugaka kita banci beradaptasi, ras anak-anak jabunta, dalamkan kegeduhan ta. Lalu bagedage, iba situasi si genduarienda, si katakanlah bujur man Tuhan, li kami surah-surah Tuhan si mahuliman bangko teta, gelah nasilit elah si cukupkan. Adi dengan ngegegehir dahin, ula kisat, tutusi erdahin, sebab lid ngepagi pak sana, erdahin PT talanai der. Maka nadilit waktu, lid kesempatan, lid peluang, lakukanlah. Sebab erbahanca banci kita, remeriah ukur, dalani, krina wari-wari singgo iberikan di Bataman banta. Buktina, senayak genduari, cukup dengan ngaman banta, iberikan Tuhan pasu-pasuna, ibas kegeluhan ta. Tuhan si masuk-masuk kita krina, cukupkanlah keperluan geluh ta, terpalaskan pengajari Tuhan, gelah jadi kalak pentar kita, guna makikan sa. Amin. Ras kita tertutup. Bapa kami sini surga, ibas Yesus Kristus Tuhan, ngatakan bujur kami manbandu. Katandu tetap mempersingeti kami, gelah tutus erdahin, ulih nape ikelola kami rigutkan singena atendu. Bagebe Bapa igeluhkan geluh kami, aludum pengatakan bujur, erpalaskan pedah-pedah lu. Terpuji kam, sebab Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Radukan krina kalak Kristen bas krina ingan ras paksa idoni engga. Mari ras-ras kita ngakukan pengakun kini tekenta minta dagi ras-ras. Aku te mandibata Bapa sila ersibar kuasana, sinepalangit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si muda-muda nari, si so keliamen tergelar si Maria. Singenanami kini seram, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Ipakukan ku kayu persilang,
mate jenari ikuburkan, nusur kudoni kematen, pateluarikan ngokeke ibas si mate nari. Nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata bapa sila ersi berkuasana. Jenari rehme ia pagi, ngeranakan singgeluh rasi ngomati. Aku te man kesah si badia, janalit sada gereja si badia, persadang kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Senina rasturang si ikalengi Tuhan, sepak sana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman di bata, kata di bata si jadi palas ibas kita nehken persembahan. Dagi tah kaigia ibahan kam subuh ibas ngerana entah ibas perbahanan. Bahanlah ibas gelar Tuhan Yesus, jangan ngatakan bujur man di bata bapa arah ia. Tupung kita ngendeskan persembahan ta, ras kita rendah ibas kitab Dendenta nomor 343 ayat si pemenang. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, ras kita ertoto. Alo kendu dengan pasu-pasundulah o Tuhan persembahan kami, bagai pesitading bas kami, ibas pemasu-masundu erbahanca keperlun geluh kami erkecukupan. Kerina dahin sini dahikan perpulungan dupe, erbahanca keperlun geluh na tercukupkan. Dengan layang dabu kubas dosa arkiteken buena pemerendu, entah sampai arkiteken kekurangan. Bahanlah makana pengajaran kata di bata ngajari kami, tetap ngatakan bujur dengan makaikan silit ibas kami, alu ibas kecukupan. Sebab te kami Tuhan ibas pemasu-masundu maka ngasuk kami ngidah rancangan Tuhan si mahuli guna geluh kami. Tuhan retoto kami nandangi kerina serayandu bagai pengawan perpulungandu. Kam dagi tetap si masu-masusa gelah arah titipan rezeki si ibre kenduman banape. Banci pe tetap raduras kami kerina numpak-numpak dahin tri tugas gereja di tengah-tengah gerejandu. Janakai pe sini dahikan kami cukup, sebab Tuhan sinumpak-numpak keuangan gereja. Pasu-pasundu pe pemimpin bangsa ras negara kami, gelah keuangan tapi ekonomi Indonesia stabil, dingin pe kecukupan kerina anak-anak do, ibas ndalani kegeluhena ibas masa pandemi COVID enda. Makuah hatendu Tuhan pulahi kami ibas pandemi COVID enda. Dengan PR toto kami nandangi kemahandu pendeta Julianus Keliat
Singgol lebih ngadap ku kam. Tuhan dudurkan tandu si melias, gelah kerina pe keluarga lampas terapul. Bagi pe kerina anak-anak du, si sakit subuh i rumah, bagi pe i rumah sakit. Khususnya kekelengan kami nande Geri, nande Alan, bagi pe Kelly. Tuhan ibas pemasu-masun du sehat ingin menjuah-juah ia kerina. Ijapa pe anak du tading, ibas kuasaan du te kami, sehat daging kulana. Kami pe kerina Tuhan lid ibas menjuah-juah. Pedaundu alang abad pe o Bapa, gelah kami pe turah ka kerina ketedengan hati kami, guna ngikuti pekan penata layanan warisi pe-6 kan ibas warisi pepagi. Terpuji kam Tuhan arah kegeluhan kami, rasa lalap serasa lalap, kam si tetap setia, numpak-numpak kegeluhan kami, bagepe masu-masu kami kerina anak-anak. Terpuji kam Tuhan, sebab Yesus Kristus reh kami ertoto, bagi si ia jari Tuhan minta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu i pebadiami, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu idoni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibaswari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empat kami. Olamin kami ibabakam kubas percuban, tapi ulangilah kami idur si ilat nari. Sebab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekang-dekahna. Amin. Pentarlah kam ngaturkan ras mencukupkan keperluan gelukndu, guna jadi gegehdu dalankan pedah di batae, alukanlah pasu-pasu idur di bata nari. Ipasu-pasu jana ikawali di bata kam, siang ayo di bata resinal sal i babondu, jana melias Athena ngenehen kam, itatap di bata ku kam, janah malam atendu ibahanna. Amin. Bujur si katakan man Tuhan, arkitekan pekan penata layanan, warisi pelima kenenda pe, banci dengan tetap si ikuti anu tutus. Makana jumpa ka kita, ibas pekan penata layanan ta, warisi peenamkan. Tuhan si masuk-masuk kita kerina, dengan ipedauna alam abad, ibas kita ngikuti kebaktin pekan penata layanan enda. Salam jua-jua, salam tedah ati man pandu kerina. Bujurlah.